Scooty pen LP truck kacit dong akhir kang tangra kajo inut aprat kedam na. Punja borbathar arong araretum PHE department ahin pen kero nalang rong asor kilong ahok hede. Wothat lang so municipal board along pherengke atum kahumrigan. Theri ni phaikrege thamani ada porphai kebra chite ma pormalom. Manja outpost ke parlo manja pen longnit adak apar mohondi jua 4 line atwar pialong scooty la pen LP truck kachitonga jok scooty kachithap abang phi adim malongaman apran kedam. Scooty number AS05 F6230 la pen LP truck number AS05C 2223 atum hello. Bangso ahuni ke pho abang phi amen karli tang ni tu panking. Sip Sakora sor pusi pang thekpon. Alangli Manja Block Primary Health Care along si sai ki claim la pen birta tok bom apor hut anke sai kam ar pusi tame pang thekpon long lelang la pen halapu LP truck ke parting abang phuke apor ke me asai chu enamat kat long jui pusi birta riptun long. La pen karli tang ni tu pan king pen damrapet scooty ke vek abang phu amen lake panalal jidung MBPHC along SW asai siklem bom. Panelal jidung pen pachini pona tengke nili tu manja pen sub center malom medicine dowai ke thondam jia phansi damlo. Bonta nili tum aphi pen LP truck nang patong dun phik ajok amat nitu panking aphuke truck Horopon clock si aprandam nang koklo pusi nang pachini dun. Non amat manja outpost along OC Raju Deora tumsi chipadi dengpon. মোৰ নাম পানালাল জুং হয় মানে আমি ষ্টাফ আছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টটো কি ডিপাৰ্টমেণ্ট হেল্থ মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মই Agari je pathai lo hara ke nepnu atum medical staff to hi nepnu tu driver no ba de nai bolo ba ya driver ba bale chapli si no হয় মই driver katri lo আহি থকা সময়তে ini kita oke ৰাস্তাত agari ke pathai lo পিছফালৰ পৰা এটা আৱাজ শুনিলোঁ lage kadel lo bola medical staff to hi dam গাড়ী আৰু মই চাইডত পৰিলোঁ পৰি মই গাড়ীটো মই হাত দিছোঁ গাড়ীটো মানে আমাৰ তেলে পৰা নাই তাৰপিছত মই আকৌ পিছফালে মই ঘূৰি চাইছোঁ মই তেতিয়া বাইদেউ মানে মৰিছে বুলি গম পোৱা তেতিয়া মই ধৰিলোঁ বাইদেউক উঠালোঁ মই তেতিয়াহে গম পাইছোঁ Nijangkar biang long ponja borpathar arong arat aphan Public Health Engineering Department ahin pen kirap alang rong arat kilong ahok he bangso alang ki kapanong pipon lake rong truck arong arat aphan si panong pipon labangso alang kilong dun lake chiklo John Pli ansi labangso alang jun dun long chot mate chusok dun long chot pusi rong arat pen ang pachini dun bangso rong truck arong arat pen non kilong dun lake don kep an baksi bangso alang long chot pusi rong arat pen nang pachini dun bangso akam ke claim abang phu mate contractor ke claim ke chok che ke claim ka sa oya jok rong arat non apor rong arat lang long ledet la pusi nang pachini dun bangso alang rong truck arat atum puan ani kilong dun de anta non puan ta bangso ala nang kapali jia phan ka humri dam pusita non puan ta avelang pusi hadak kido arat tumpe nang pachini lang dam lo pulute bangso alang repairing jikali hadak lang kapang pen adim aju anta ingram head ason si nang theklong anpar ta la bangso alang ka supply apum ta plastic apum pen si supply laso ajok rong ajo kipip kipalang ajok chainong dong dak det pusi rong araretum nang than pachini dun West Karbiang Long Grabson Timung Report News 18 Difu
municipal board chukumaratum office along apartment chidode pherengke tum kahumri da mahot nangke thandu na tengke bangko rake thom an chukumar ro posi nang pachinidun bonta pherengke tum pen kahumri da mahot chukumar tum bang trok bang pho ansi thekdam long bangso office along EO executive officer ritarong pp office along apartment chibangwe executive officer alangli ritarong pp office kachibangji aphan apor chipi pe asoni thekpon long alangli meeting along kidunang vera job alangli asa ahem along mate office along kachibangji aphan apor chipi pe ason sinangman alangli ritarong pp asai hemke wangwer videt ajo kaprek chokomaratum anta sai ahem mate office along kachibangji aphan pangkrewe sonji theklong West Karbi Anglong Migration Timung Report News 18 Difu. Asai hamlong aku piat pusik klembong. Nili laso asai hamlong ke nili LD la pusik klembong. Dia pusik. Tentang teh labang sa asai hamlong kaduk kabe cukumat bang mate staf bang pando. 23 zon de. 23. Dinar pen lah Including dinner. Tentang kaduk kabe tumta asai cewang wer la puson ma mate kosan ni tum aglopen berta lawan teng ke penang tum mangke aning ha leng si ke do ke dam la son si agulong la si la so put hak ko an sia hok la laso puthak ke mane anu tin ta je akam si je bang ber he nili bang putte nili hem ke ho jengkha an manili hello bing manili karni bang kanon po porang senang le long la bang ke hok la he nili bang nang le der chat ke ti la bang ke amar pini bang ke hla cleaner gari ta hengno igla ba jal he gari hingno lap ko yalo masi gari se selam lo mar ke cleaner tumbang e phong lang thap lang chehang lo masi la baidu phani li charne kon lo ma bhaini lang dam lo सबसे देर चल रही है समय ड्यूटी करने वाले नीली तुमने प्रेजेंट ला पेन लंगी तुमने अटेंडेंस लेना चेक इकमे तंगे ईओ मते एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बंके निंहांग पेन वांग पो निंहांग पेन दाम पो ला सो पुथाक को आना हक ना हक ला एग्जीक्यूटिव लके नॉन इली तुमा डिपार्टमेंट के एने के ऑफिसर के नीली तुमा डिपार्टमेंट पेन के माने अपॉइंटमेंट आवेला अपॉइंटमेंट आवेला के बांग काउंसिल पेन सिन डिपुटेशन हिसाब नंग पिलो de bele ka department ban si bang nang pi ke hala tum ta bang ami thanga kam dore sami elite ban isi apor asap system bang nang chi pi dun bom lo la bang ke mane aning adlang le aning hang na hot si apor ti pi chot la pu son si mandel ka di tante la pu son pulu tante aning hang a hut pen ke kalilo he mane jitia mane kam dolo pulu tante ili information pinang ko je kam dolo pulu tante bang bai do bang information ti pe pulu te bang ba information pipi mane la suta bang lo he ke bang ke bai do ke bang lo sami ho pu blog long ta anutien ta chini lo ho dak ta kam doi ko ni le tum ke la da rong khang blog video bai do sin li thanang tang mati tante jong se langli palang ni mate dual charge son si dolo tante la so dim long ke langli dual charge sa jok ke claim ke da makasik sa la puson doma ave tante non ko bang ke la puson bang non ko che char do ni ke lang ni le tum bang ke ni li to han sa ta bang un ana porang chi pi pilo non ko bang ke la sama bang thelong ke la nili tu mista hoi ke mesen lang la pen kam jam pusita mi